press meet ke phalong media kote tumhan kasut hakon kon apor ini bana pale pot Fransi akhiro pilo lapen niltum pini press meet ke phalam the tham the apra niltum bangso press meet ke phalong nangsi tongdon niltum kese abidisar hai amlong ti anang masih kan ko adun tulang dari singonai kese kan kayak ada arja pikir itu singonai maiku diri dia maiku sumit timong hai kalau lapen office secretary Sanjay Tiram lapen ke AGS Hong Kong timong kalau lapen central committee alam tulang lapen elemen Jensen timong general secretary diri dia mai si ini tuh pini labang so press meet di phalam the di jai pon di si tham bom nó thang là cái gì tuh mai ku hai là si tham bom nó thang bom si mai ku kan siap bom tang te tang si media korte don tuhan ai tuhan na sofa pon porteng kan apa deh kok tuhan guru bilo kan welcome lo dan đối với tôi đặt ini dapat dari kita dapat mana sampai kalau bilang masih Fransi jadi dan kedua itu dan ini untuk masih ini press conference मध्ये काय mai anak oma buat saya bangke apa ya no kalau dokter ya song pasan compo मध्ये action हो अकेसे वन केसे मध्ये सिविल अकेसे कमांजी को रसो unification of process aku tak bangsa unification of process ke lagi romasa ke hai tu assignment ke lagi kabi romasa ramai alam itu si initiative and pono alam itu non cerah tu lagi KCS kabi cultural society lo kan kabi ramai cerah dulu masih kecengpen kejutan langsung jese eroet kepencong jiku langsung kecengpen kejutan so putak ni tu ain pen ningat long alam mate ni tu mas stand alam ini langsung media hoy pen channel hoy pen ada we kabi solandora kabi kehidupan intellectuals dan student community dan kaprek kabi kai asalong kami ba kaprek itu mengenai kabi kai si itu ningat long alam apa ini kese keman alam kami apa kese kali dan kese itu maka cesong porque bo sampai dinglet tanam itu sampai ini sab so tanam sih ini bangsa mailong itu kan ke tanam itu masih hopet alam ke kalau cari asong tanggung jiku tentang ciklo jam tro akan lo inisiatif ke ambang ke kabi rong saramai ake hai tumsi bangso amuk bangke bangso inisiatif bangke and polo cengsi bangke dulu sinang pada bangke orang itu manteng komitmen si itu mau pada lo sampai sini itu teman dan sini kita retire pilo through itu kan sih so ki bangke mambo kan Julai
in thong February 31st July ani bangke kaching room amai kaching si mai paman pono bangso mai long stamen itu ahin dan stamen itu om dulu si hala sorry bangke ketek download itu observe lo itu ada committee hoy dan tamen dulu ada observe kan ketek long bangke isi under compulsion kipiasan itu mate isi dictate mate dictam kipiasan itu ada ada bangke itu egamon mate ini masih kese cingrum datang phone kan kese arohin keseng no setame kese tum chitulong le kan kese advisory board no setame kese tum chitulong nong le usi haso isi diktam kilo lahason dukok masih nil tumangke abhi ini thomapin to media thing ko direction chipi to lalu sama chokche kese pan hukumat diktam ki ke chokche isi listen principle donangi dan common minimum program dopen se anke pachingo nani so abang ini to media thing no ni to ham nani to chini je ase kechengsia ni ni to je dong ke apa no kechengsia mai ke bilong se tame ni to je dong dak je कैसे इनोवेशन होते कैसे रोबोट के पिछाओं में क्या नहीं तो निहां ये दोनों निहां चिंगम मुझे तो क्या अब वो ना एजेंसी हमारे के बिलोंग से तमिल में तो मुझे तो ना जे कैसे इनोवेशन होते कैसे रोबोट के पिछाओं में क्या नहीं तो निहां ये दोनों निहां चिंगम के निहां नहीं तो ना तमिल कैसे चिंगम जी बोलते movement orientation dunangi and break mate autonomous state article 244 e kotha enapmat tangra kache song movement dopo bolte nin tum chingrum dunji kusela sota menel tum anda kan thanu no penadun thubang nin tum thanu bangke jese chingrum ji bolte hokpet hanse chingrum nangi 1985 chokela conference jitu कैसे टर्निंग पॉइंट हो also major reform also om tu कैसे leaders kembang pu lakan intellectual karbilo study hexer to chingrum si also 1985 Tokyo conference हो 15th and then also see major reform also see constitution tame adopt law lakan article 244A apan cesong ko kusel so isi semedeng kono laban so a conference ke lake 15th conference ke undivided case thak the pina case a conference lo paso conference lo kan bang sitame inut bani abang putumang ke hala dakpen angkat ro also long pen angkat ro kama 1987 aningkan RKMS ang protected so 41 lo masih ini तुम also tan dalo chengsia ni da कैसे चिंगरूम के निहान तमे चिंगरूम जी कुलते कचेसों अलिगेसी बन के वार में देनेंगे also पेंसिल बेस पॉइंट कुछ नहीं तुम थानों दालो ऐसे कैसे का चिंगरूम अमाय along things तमे नहीं तुम थानों बोलो नहीं तुम रोसार तुम्हें समय तुम लामथी बन के and to stand bang chupi dum bom no sita me ni tum alam bang ke ignore that assumption thek kolom ni tum proposal bang ignore that assumption thek kolom
ni tum genuine proposal se kon कैसे अच्छे सॉन्ग अप्रोच की मो चिटेंगे नामे लेगेसी कॉन्स्टिट्यूशन चिटेंगे नामे उसने तो प्रपोजल की पर हमें इग्नोर देते अब बताइए ता संसे बंगो पेन नॉन लास्ट 26 अक्टूबर सॉरी तमे सॉरी बन दो वे रोपोस तमे इसी कंसेंसस बन जे चिंगरुम को सीधा लास्टोरनी तमे लास्ट मिनट अन तमे इलेक्टोरल कॉलेज लॉन्ग मांग सी aku kece tonte asam da dokolo सीधा में अभी अलांग लितुम abang di review tu dah tame ni tum ha keceng penon ki jutan lang bom lo observe kon bom lo isi pen si ni tum observe kon bom lo okay अब प्रोसेस मशीन में तुम मांगे निम्न थे फाइव डालो कॉन्फिडेंस हम डालो ऐसे नहीं तो मांगे अमुत पियाला मांगे कोई लो नहीं तो ये सेना अमुत पियाला मांगे निम्न जगह तुम मांगे डालो कैसे चिंगरूम कैनल तुम नहीं है तो तमें कैसे चिंगरूम जी बोलते ऐसे अच्छा सॉन्ग ओरिएंटेशन दोनों मूवमेंट ओरिएंटेशन दोनों Constitution itu 1985 Chokila Conference also adopt on a constitution dong kese tumsi ada si mandate lo so teng kan si kese ke chingun nang ji si lapen मैं थिंक तो हमने चिके सिंबल से एनर्जी पुसे ये तुम हिंट कर माके ऐसे फिर तुम नन तुम थिंगो मीडिया थिंगो मुझे पढ़ने तुम आई स्टैंड मान का है नो ऐसे dan tenangan alam ke tanang te dolang sedame ni to main pen bang ke thiek pen as ke halo ni to stand ke ase dan isini bangso media hoi pen ni pen ni to pen karju tu karju pon kang tu bang ke je bangso a unification a process bangso unification process ruling atau conspiracy mah je arlo isi conspiracy asan isi bidi kang lemasan da ek omong anak isi lut bani alam lin pon ko asan kathek long san do kumane कैसे pan dissolve the noy kumane कैसे pan kumane कैसे long bang rumoy kumane bang sacrifice the noy kumane long bang rumoy pula sala jap ini tenakan arlo lo beauty kachen do ba some mislead do ase arlo conspiracy do man so process long bang so कैसे kaching do manji ko process long abang ajunda mutung dan adun bang ke bangso unification ke autonomous state aphansi autonomous state ing tangra kachisong autonomous state kapalong ing tangra kachisong phansi chingrum loma mate ruling BJP andar situ damko jima maso anam tanil tum ladak arjui tum karena dulu bangke bangso unification cingrum pen